Umlandeli uKhuzani ucela uKhuzani ukuthi axegise kancane intambo lena abophe ngayo ama-Red Nations okuyiqembu likaMthandeni igcwame elisha Manqele. Lo mlisa ubale zonke izinto esezenziwe uKhuzani kuma-Red Nations wasethi impela ucela ushwele ngoba manje sekuyisono sekuyadabukisa. Hawu mgodi mfowethu, buyela lapho kunumber 2. Awu kodwa Khuzani yazi unesono. Khuzani unesono, ufike wathenga imoto edurayo. Baqhathanisa ngezabo zawo ngo-2017 kwafana waphuma phambili. Kwangconywana kwathi zikiziki ikhuphuka nezakho nkosami bahlala lo maviki anyanyana amabili amathathu kunumber 1. Wafika futhi uKhuzani. Ayisekho ke manje itrend. uKhuzani uthathe yonke into sekutrenda yena manje abasatrendi bona. Hayi isono lesibafowethu. Cha mina hayi ngeke ngiyebo impela ngiblue nation kodwa hayi angisahambiselani phela sekuyisono lesi. La nginoKhuzani khona nje kumele kugcine yena. Hawu ngeke Khuzani mfowethu siyacela ke manje ucela abalandeli bakho manje. Hayi mfowethu hayi tetele ezinye ingane ejabula. Umuntu ade sanda ukubhala icomment nje ethi la emcimbini yeqiniso hlezi hamba phambili kuphi manje.